Ondarri gabeko playa batetan aurkitu. Minuto femenina, Kaikua, juvenil femina calle 1, Luchana, juvenil femina calle 2, Mundaka B calle 3, Arcote B calle 4, Kaiku B, juvenil femina calle 5, Mercedes. Aurkitu zintuda pentsako Hasia, Josi,
jausi ta jausi zulo zuri joan ibili beti hasi hasia hesi hasia josi josi ta jausi zulo zuri. Eskerrik asko. Bigarren txandako lehenengo ziagoako denbora kaiku A, 3:51, 3:51. Luchana, 4:46, 4:46. Mundaka B, 2:05, 5:05. Arkote B, 4:11, 4:11. Kaiku B, 4:47, 4:47. Amaseigarren txandako azkeneko denborak Arkote 10:53, 10:53, 16. Firmana A, 10:11, 16garren txandako azkenengo denborak Arkote 10:53, 10:53, 16. Firmana A, 10:11, 10:11, 37. Itxasuko Ama, 9:58, 9:58, 78. Bermeo A, 10:26, 10:26, 16. Portugalete, 10:48, 85. 10:48, 85. Kaiku A, 10:57, 60. 10:57, 60.
Hamaseigarren txandako lehenengo ziagogako denborak, Arzote, bi, 45, 2.45, Silvana A, bi, 35, 2.35, Itxasuko Ama, bi, 27, 2.27, Bermeo A, bi, 30, 2.30, Portugalete, bi, 38, 2.38, eta Kaikua, bi, 40, 2.40. Ziagoako denborak,
Siervana A, Saspi, Berrogeta Mairu, 7.53. Tesuko Ama, Saspi, Berrogeta Masortzi, 7.38. Bermeo, Sortzi, 0.2, 8.05. Portugalete, Sortzi, Ogeita 6, 8.26. Kaikua, Sortzi, Ogeita Malau, 8.48.